CCTV Lon Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jompi Free na? Ha? Free na ya? Free.
hang benakong so ban ai khumlei ya baro kinong shim benta ki samla kan thei wat chamrang ki athletes baro mo ai khumlei ya baro ki la job medal mo shi hajar lai spa tam ki medal ke bangila sam ta si haduk mata si naru mata sansi kani ka Meghalaya games ka basau kalau kut mata si ngidap dak jikben baro ki khat khandai teli ki jing la kai ki la yelong ki bayai bet but ni so ban ong ba ai khumlei ya u chief minister Sri Conrad K Sangma ai khumlei kerpang ti ba bantedor lingdo de u menteri bulakit bula hakat unu por bangidon kam bula menjur ban ya tur lang sukar ban ya keren ni kam maso ban ong ba ai khumlei ke department of sports ki bula menjur ban ya kerjaan lang ni kam jungi te ngaso ban ong ba ni so komen ru ba sarkar kadang ya ibat ya kata ka jingkular ban pelong baik man kesdan ngida so komen ba kani ka jimpoi lajan mat oi sekolah ajar ngapa yo khen ni ko final yu mo ki noi la kai nama kadon la kajong komiti go pe gitu dei arajan rus patam giba takum ka report ka strik na strik bar register ki ai kublai ki athletes ki coach ki technical officials baro ki manager baro ki volunteers kamtam club ki volunteers dalam laklet but ya ki print and electronic media ki bekerjaan ban wai kerjaan lang yangi kini ka Meghalaya games ka Meghalaya games kalong ban lam lang ya baro ki kon samla jugari hakawai ka lempung ke tinggi leka pihak ban kan mau ni hapan ban kre kani ya bangi pelong haka arajar iwei kalong ka games ke benengkong kat artli disiplin hakaba arajar sau kalong ka national ka Meghalaya games ka ba kat artli disiplin pat kanjaja hadin kat rustem kami suki ketur yang ke government kerpa ibu aban tidor kerpa ikon ke sama long na yang begini pedim je ni membarkan kum ke constitution jungi jadi pun pelong yang mana ni tikila menjur buat hadirin kat rustem ngilong itu ke balai hakaba ni pelong kat ar dari kat sal terli ke disiplin Tegawan nak lockdown, kalau puntut ke lockdown, arsenal kena kalau Shongkun, Shongsem, ka mental stress kepala jubor, tengah ngasu mudur, bahkan ni kejeng mi samla kadeka, mo nak tu kejeng ang lengah jom tu lockdown. Bat kila wan daki hajar mut bernisam bertam, tak kalau kejeng setuap, don ki disiplin, ki ba lawan na barok ki distrik, mo kani kalau ke ba kelas ya. Dene takadau ni so ai khulai chief secretary benari yang sarkar ka sarkar mata ka perkhat pemlu badiak district bat blocks bat pelong bat perbiang di cakal kai te so bon ong ba kani ka Meghalaya games kalau ke ba ailat ya ki asian batinyo benjit ki rang ilek kai benlik shaki national championship mata ni pa ki player la na bang khimi ka pek mata la bunsnem nimyo ban sei ki national player nimyo medal ka national bola mangindon ya ka state games hoi ngam muncur kalau don kejing tuko habas sedang mo nomor kami urua mo hakba ka khamnya aja kasa ya kita kalau ke bangindang tanpa cucu te sosi kon kalami ko to ga mo jing ya pakai sendur gitu ki cakal bar ba dei jing shisha ki balakang nak sports council ki lakang ki mana bedodon ka juta tu wan pendekam gini toilet te lesi labun na bulu bakwa ban yeshim mo ban stomen yang lain berduna toilet lesi bak kata la pelong yang iban haban mo kalami ke tunjing ai so slap hakatuka lipo sterik arterik te ke indoor training hall sya ka de ba khamrim ke ndrei ka de ke jo ka indoor hall ka bangi ni pelsa brio haka araja arpo te kani kalau ka jingsneng yang i ba lesi mentang nginang ong bangin ngideban ya review ye gini bisyari gini how nu tayo nu benai bangin pelok teladan ru ki action ki bla tip singi ba kani ka tarik kani kaya kani ka por kalong ka ba khandiat ka don ska exam mo te kita ki kalong ba nang ni sakmat ni yo ban pen kre ladang impolong ka games ki num tik gidi ki bo ki jike kilong ki nang ni sakmat ni te ki ngaso ban ai khublai ya sarkar mo nihi naga MSOE ngilaong nilabu kathong bangin sa submit ya ka detailed report of chief minister but sports minister is a submit report ngin pala mata namar ngilabu ka por khan rutrik ya boro ki asian
bakin submit yang report joki mangi hap up chai report na borot decision baru ki committee jongko organizing committee kin submit yang report syaka ni ke committee ko he bat hangtang isa ai ka report kelum syaka sarkar Pakcik cuma jangan kalau hadian bagi bicara gijing teko iduna kalau kini gidi kiai ke bagi haban perkere hadian habut bang minum syam gitu gijing ke bagi lai haka sini ke bostang ke na aku beli gitu ke atlet bah hadian bagi la kerja ki gijing penbaik baru kampat kilaya ini yang penting belum hi la badau mo ki na West Khasi Hills mo East Khasi Hills bun ki sap tenrei ka Shongkun nei Riboy district ngalak badong babro ngampat la ban ship gijikan marmar ba mutaksi ke dak ni ka jelak kai mo mutaksi baro khat ki discipline ki da pendap ki jelak kai juki te try ba la shale sini la ban ai pi tenrei ka jingpet juga kalong don ki discipline ki ba la ka chok sak ki don taki la jong district mo dalam PUI ku mene ka athletics Giant Hills East Khasi Hills ini Riboy district kita kan mo te gabut ba kadang bun KKA ke balik se ke Jingduna kemudian Chingwi district ke bangi hak ban bisyar punya mo te kadi kasien bengkong hu ke banga apa petipsi ba ya kani ke Meghalaya games ngila betha igiri asian bahkan longka online entry kila syam juga ki asian Nomor paling orang sedang ini nomor ba haba village sha Delhi sha kanu national hina menculik surat dapat sedam ta pertai start ta shibana show up have enter ini details tingi open perkere api ba to sha charmut kinwan le arah charmut kinwan te hakani keti kidon kibam mo kani ka technological challenge kidon kibana internet le gini kom online kidon kibam nang tengah sobat orang bakani di kai ba ngila ngipat ngihap hikai ngihap pan sedang ndai te gidan giba po Islam kita ki registration te kalong ka mo te kalong ka jikai te ka soba ka bedi ka medal barok kelum ngalaban oi PC haja laispa teli medal ka belasam dan South Spa tam ki gold South Spa tam ki silver but South Spa tam ki bronze te kanu ka district kanu ka sport kadi ka bayu ngindang analyze akan ka report ke bawah ya kan but chief minister hi ulapan bana lashim slam kan don chagarus kami lagi te subject to availability of infrastructure so mutas bu dengan pelong group hashtag popir kejekat ya ini stay pat di player demi pekatar ko raja te ngindang long ka review ko ba hakmat ban bisyar ada kat no teli nama mentangi long khat khandang tingilak ni melong santeli ni totally ngintip mo kan totally la melong kadi benar stadium kadi Jakarta ani katai tingini lom ki bagin nang yakram sarkar but kejing tumu banra ya ke games haman ka district long ba ki district bahek ni kum long stoi ni kum joan kata hi kan sepenni ya ka jing penbiang ya kita ki infrastructure bagi Jakarta sky ni Jakarta hostel ni Jakarta kita ki sesuatu next kumbaong ka sokat te kita kan kilong ki rai ki ba ngala hab pensim ngila hab pensim ku ka state olympic pelong ni games klang kami ini jingkeli joki ke New York punya ajumut mo ke soka kawan kawan tadi nang ba ka jing pelong ni ya ora sagaru kau ni sarak sagaru pendiang ni je la ka ya ora sono fai pendiang ni ki stay tikani kalau ke jingmut ko yu samla ni ki pai ba jungi bat ngam artatin ladang ilek ada kini kerukom pelong mo ke Kerala kadi ko wi ke jela ke pelong ha bun ki district ke Kerala te mo kila pun ba stadium ki ba he ba bala long ki mo international level kila ada pinjang lupa lapet ke jela kai ke Kerala game sebentar ya dia apa krum di tiga galeri itu mo belek sie kadi ke Jakarta ka bom dan jurus ka bom jauh ka bom ka biang ka toilet mana kita tengok sobat orang ba na sobat ang aku beliru ya Dr. Narendra Dhruv Batra presiden juga Indian Olympic Association na sepha ka kopi juga cina aku beli juga la aku beli ke pang you chief minister Konrad Desama la aku beli ke MSA Department of Sports ya ka rai ban pelong ya ka Meghalaya Games ban uskan praktik jengmut kat hadu presiden juga ibu pak dengan kubor tan ke janmia ke panggil puli mene
ini ai boleh you yang kata jing ai mesti ini bangin nang yak kuat ban lek ni ngelayo you kejuk ke jing ai boleh nak yang Dr. Lalit Banot, Presiden juga South Asian Athletics Federation na Delhi, ula ai boleh kini kejung raik sokar banlong ka annual games pankaskan. But ilayo ru yang kejung ai boleh ka ju hi ka message na Kalikesh Dio, Singh Dio, MP Burim, but ubadai Senior Vice President juga National Rifle Association of India, hakabangar wadalang kini Vice President. Setelah ba kata kajing penlong juga Meghalaya Games jumi kajing rai juga sarkar berpeluang makasdam ka ketik jingmut na Delhi kala ban ai kublai lang yagi ba suka la shimi karai ka ba bawah ka North East Olympic Association nakadaw jong kajingnya mo kajing bomla asu ban pelong ya kani National Games nakadaw juga kelam asdam kelapun thut gini gir komite building ya gini ki stadium te ka sokar kalau tha ini ban keren bat ka North East Olympic Association ban pelong da kata mo ni baka North East Olympic Association haka jingelang hadeli mengaladun lang baru ki state ratli kila mundur ban IT no yang dengan North East ke second edition jilak kai kebar dengan North East Olympic syaka media te ngidangnya keren yung punai lahu September ne lahu November mo tingindang ya bisyar gini ki namar katuru kan poi di hajar ki no ilaka te hak tu level try le se ka jumpen biang kan hablong ka ba kebania haduk kata-kata ke bandum dan tu kono ka cingnya ut namar katuli kan involve mo kan itu North East state ready ban ngilanang perkrek ngilanang yang keren sokar hakabide ba ayu te ka sokar kadang suai dep ai stis kan mesti ngindang ya habban khot yuki ngindang habban ya shong ya organizing committee pat jong ka North East Olympic badi bisyar gini ki tekan sadon ka jingwan jong ki chef de mission jong ki di Fratlik state banwan ban inspect bin per bin ya ki e buat aktif level di game ka dadon ka noh ka jingya keren ke jingya pek benia naboro ya kumba julong ni mangi ka Meghalaya State Olympic Association man badap ka jilakan kabladap ka third Meghalaya Games ni submit ka complete report baru ka kai pot ni juai sokar nadu ka audit report nadu baru ka report kepada bisyar di catatan kongres ke ngapani ka kubon bekam ro isi ni kam asyik tip ni perlok bawa bakalami kata jing pesol chief minister ngi da komen palat bat ngiru ni dakwa ngihi la terwa bagi sa submit i report ke kalau besutunat bakan don gumbuta kajinya kendu bagi ni keren banyak pek benia kathong kalong kumlo kumbaong chief minister bakathong kalong kumlo banyak tei banyak improve ban move forward iyo jitu na baru hitip kayak bocah bo teka question kalong dai begini pelut ke por banyak bo banyak kedau kuti kam menta kadai kumlo bagi nak improve bo in improve susu yang ni kecil ka ju bat kata ka hablong kecil keran pada kami bak sokar tinggi tapi yang ngide sokuman badan don gen kwari kama ngiru ini akan menyakan bo de baru ki action kisah sampai di laki report shwa ka khat rhetoric mi kumbangina report shwa ni la thai action ini ke pelong games ki committee juga organizing committee na ka food accommodation committee ka publicity committee ka ceremony committee bun ke committee gina prak na ini hidur kisah sampai di report shwa di organizing committee dah hading la yo ado di kata ngin sarak baca soka ngin sarak shwa mesti pakuntat te ha bede be jinglut kabangi odak sarkar ka sanction kolong crore arpo lak ka sarkar kala ai nilapan advance nak sarkar bak sarkar kala plat 10 crore arpo riu lak lalang pani ka advance nomor ni syam kumbagaja ka katuka Meghalaya Games ke balai bo kawan ka corona ka sasan ki bon gini jisiu ki bangila hapsiu gini ki bapekrek gini ai long kasakut mah tu beli dia mentakan ti gini ki jo ki vendors ki bashim gini ki kontrak ki pa ai bang ki bukan krek gini banar krek cakap sermoni ki balik ke publicity kini ngi haban bot dan ki oda men tu belada play slam ban play pisa ni tai te ngir ki play kan ka ai soka ka ai 60%
entah kenti buat semua mungkin medal ni hawara nabar order haptiet gini medal tu nabar tu numai kredit ke hap sil nukat kecak su hap sil nukat ka kete ke gini gi ba perkre ke bam ki kitera hap ai ka dawas ajar mut bam man kasni itu gi dawai ka te mattress mai ka nap ko pat mai kini kita no te nga so ba hakani ka te kai ka baja man hakani ka pisa ka dap nam la pa no hak jing so juga mat kam dap na mar ba ka jak tu jing jak dit ba ka pe ka tu ba trum mo ko indo training hall hak ba play ilu bro ba siam rai ba ding kriak ngai ki shota te ngingin semang ngai ka budget juga so I could play chief minister, sports minister, holding marmar o kriak shota sulu makin sup dakom kasak hadap itu jingut kila menjur ban revise biang ni ka budget no te ni berfat ki jipakra jungi kilong fully audited by chartered accountant kadang-kadang ka finance committee kita kat itu ni bishar bin pebin ko wei jingut kaso orang ku mengilale aku ladap mentar ni le ju nga so ba kadika jingut kan nang kiu magidan gibi ki contingency ki bangi klampoi perkhat mo tu hap slap boxing pula di kut benin kabut tu kena ki apsa taka bam ki la lo access taka ni ngila ikran ni ga komen benin hi ngi opet mo ki perkhat ka bam kaya ka bos ka ni la ong ba ka di kut no ba shaw ba drop dia mut ka turu ni haban kami biang taka tactics benin hap sengai sport ka ketika ini ka boxing lah apa sangat sport mo nomor ka tennis kemudian ikut kemudian ki pendap mana tigini long ki ba unexpected mo ki jingja bompoi perkat nak jinglong kemarin ini habat ajas ka komen ka sotu kalau selai gitu bisa tambahkan bet ka kayak berfat kan lo ka masya di ngini ka audit report jengi kompetitif man kasnam haka state olympic EGM fully audited report in place kata maka jok report ni pak